Biliyorum, biliyorum. Olar. Bugün burada Ramazan vesilesiyle başlattığımız gıda desteğinin ilk sevkiyatını uğurlamak üzere toplandık. Biliyorsun 2014'teki yasa dışı işgal ve 2022'de daha sonra tam ölçekli hale gelen savaş sonrası birçok Ukraynalı aile yaşadıkları yerleri, evlerini terk etmek durumunda kaldılar. Tabii bu da toplumsal, ekonomik, insani birçok sorunu, zorunluluğu beraberinde getirdi. TİKA da asli olarak sürdürülebilir kalkınma destekleyen bir kurum olmasına rağmen Ukrayna'nın şu an içinde bulunduğu bu mevcut duruma yönelik bu insani ihtiyaca yönelik de faaliyetler yürütmekte. Bugün de bu kapsamda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın ruhunun en yoğun hissedildiği bu Ramazan ayında. Mübarek Ramazan ayı ve TİKA'nın organize etken TİKA'nın faaliyetinde her senedeki gibi bu Ramazan ayında işte Ukrayna'daki Müslüman kardeşlerimize, ailelerine böyle yardım şeklinde iftarlar ötkermesine böyle yardımlar yapıla. Bu sene çok önemli. Çünkü 2 sene evvelsi Kiev ve esas Ukrayna'dan ayrılgan korontalarımızın çoğusu Kenede kaytıp geldiler. Balalarla birlikte ve şimdi elbette bugünlerde böyle destek organlarında evet onların da hoşlarına ve durumlarına çok yaxşı gidecek. Ramazan ayında Müslümanlar birbirlerine katlayırlar, birbirlerine yardım verirler. İşte bu vesile olan. Şimdi Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajanslığı Ukrayna'ya Ramazan münasebet 1000 tane böyle kutu getirmiş. Evet, bu yoksul insanlar için bayağı bir kutuda 20 kilo böyle gıda malzemesi var, çeşitli şeyler var. Yağı, çikolatası, her şey. Savaş nedeniyle Ukrayna'da durum zor. Onun için bu gibi yardımların önemi büyük. Ama söylediğim gibi en esas burada evet, manevi destek. Yanımızda Türkiye olduğunu, onları bizi düşündüğünü ifadesidir bu. Allah razı olsun onlardan. По-перше, хочу від імені обласної адміністрації подякувати організації «ТІКА» за ту допомогу, яку ми сьогодні отримуємо. Ця допомога буде розподілена між мешканцями Бучанської територіальної громади, яка зазнала, на жаль, великих втрат і руйнувань під час російської збройної агресії. Така важлива допомога, вона дійсно є необхідною наразі, бо, на жаль, але соціальний стан людей ще лишає очікувати кращого. І так, як написано ось на цих коробках, які сьогодні отримують люди, що це від серця людей і народу Туреччини, тому ми дуже вдячні за цю допомогу. Частина цієї допомоги піде по загузьким населенням, які знаходяться на території України. Це саме Південно-Одеської області. Дійсно, в зв'язку з війною дуже скрутне економічне становище в цьому регіоні. Від Одеси туди йде всього 2 дороги. Одна через міст, який Росія розбомбила. І, на жаль, є одна дорога, яка проходить частину через Молдову. І це також включає деякі логістичні складнощі, які дуже сильно впливають на економічне становище регіону. Тому вся ця допомога є дуже важливою, і ми дуже вдячні турецькій державі і організації ТІКА за цю допомогу. Це дуже важливо.